Nangkap. Yang jadi mah agak terok, yang di mah agak kau. Dan kami menunggu dalam keluarganya pasti harus tidak di mana. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li mashayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله نبغي نسألك يا الله نبغي نسألك يا الله نبغي نسألك يا الله نبغي نسألك ya Allah. Ampun dosa keluarga kamu ya Allah. Ampun dosa undaya kamu ya Allah. Ampun dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Beri selamat iman kamu ya Allah. Beri selamat iman ursi kamu ya Allah. Beri selamat iman guru kamu ya Allah. Bersama iman urun daya kamu ya Allah. Bersama iman keluarga kamu ya Allah. Bersama iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Menjaga kamu ya Allah. Menjaga ursi kamu ya Allah. Menjaga guru kamu ya Allah. Menjaga urun daya kamu ya Allah. Menjaga keluarga kamu ya Allah. Menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Negeri kamu bantu putra tanah suci Mekah ya Allah. Putra kamu ziarah ke makam Rasulullah di Madinah ya Allah. Negeri kamu bantu bakso syurga ya Allah. Ursi kamu bakso syurga ya Allah. Guru kamu bakso syurga ya Allah. Ahli daya kamu bakso syurga ya Allah. Keluarga kamu bakso syurga ya Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman bakso syurga ya Allah. Mulialah yang sakilah kawan kamu dan keluarga kamu negeriku pulih ya Allah. Yang hajatnya cita-cita berdoa hajatnya cita-cita yang giat ya Allah. Yang golongan kerja Nabi guna kerja yang halu ya Allah. Yang golongan jodoh Nabi beri dan jodoh ya Allah. Yang karena jodoh Nabi pemudah jalan ya Allah. Yang karena keluarga Nabi akhiratuna amin soleh solehah ya Allah. Bena berpisah kamu bertempatnya kecuali karena tunaan kamu ya Allah. Bena berpisah kamu bertempatnya kecuali karena ridha kamu ya Allah. Bena berpisah kamu bertempatnya kecuali karena dosa kamu lahir batin raya dan ubur ya Allah. Lagi bersahabat kamu malamnya bertempatnya beracara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berguna kusimah pusaka kamu sedang menanggilan syurga batin awal kiamat dengan tanpa hisab ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Malundung, ayah lundung, di mana hana sopan, hana adab, hana tua, hana kita menggabar lagi noaya. Munana takit lalu pegah menon cok, tapi munana ada berubah tinggal. Dan yang berubah lu hati ehluman tembek belah-belah mulai nilai titi, kadit ehlum cok. Munana gitu cok, munana berubah tinggal. Mak dua, lu lagi maaf kadang hana maaf tiba. Karena maaf, karena maaf ya. Alhamdulillah. Kawali medan biar disaleh, kita hendak biar kapurna, menyenak umur serta nawate menegurah maksudnya insyaallah rompokna. Dari mamuli nampung nempo, dari urut nampung pada, yang dua dan yang BU mungkin hantar kawasan itu oleh berkahaba. Semoga bermanfaat, dan turun wali ma'ah, hadana wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat dia.